Zami mwen jodi a, mwen pot nou vegetable pou nou. Jodi a se vegetable, mwen pa mette nan air fryer. Mwen pa mette li nan air fryer. Koun ya ki se mwen pa fe, mwen gen seasoning epis, mwen gen garlic powder, onion powder, lemon seasoning, mwen gen poivre, mwen gen paprika. Epi koun ya seasoning nan li men miyo chwa guys, mwen fin mélanger koun ya mwen pe vide li. Epi lem fin vide mwen mette l'huile d'olive mwen, epi mwen pa mélanger ensemble. Epi sa se air fryer ki se vegetable mwen. Ok, zami mwen se kon sa vegetable mwen pa kreme. Kon sa air fryer mwen pa vegetable mwen rele vegetable la pe.